Hadien life fulai snem ka jinga elenti jong ka Ïewmawlong Govt LP School kabadon tangkom balai kamera AA hapreng ke jingjot rathai ya ketika school lala manchna pan baha bat penwan dorpat ha karukam ke itnat bat papaka na ka benta ban pdiang ya ka jingnang jing start syaki kena ha ketika thain Hadien balayo manchna ya ka ïing school papaka balawan ban play ba menta kesngi dau ba Jason Ïewmawlong MLA ka omsning kumu kongsan ia ketika ïing skul latih ha ka jinglut ka bakot life nyau lak arah jar bat arpu pratengka balamang lengba jong ka state scheme ha ka sin ka bandengkong balawan man sakhi de ka jingadon lang jong uba Vincent nyang lang DMC district unit SSAS MAM Riboy district ba B Cambridge chairman jong ka managing committee ba Renal Kharkamni secretary ka nongpo town committee ba Vicky Singli rang ba shnong ka Ïewmawlong kidkhot jong ka school managing committee ki seng samla shnong ki longkimi longpa ki khna lembat kenong hikai komban chupen kenmau ya ketika skul la seng nadu snem khat khandai spa prapu khandai but apdeng ke jingjot rathai lapen priang ya ke jingnang jing sta cheke khna jong ketika shnong but ki wei de ki bamar jan shnong but ha ka jingya jong ka por ketika skul kala nang kiu ha ka jingdon ki khna wala don kamru ban penhe but ban pen bha ye ki kamera class but de ha ka ni ka kinti ba menta baleng ba ketika scheme layo bantai ya ka ïing skul bathmai ka badon hadu nyau kamera nadu class A hadu class 5 but ki khna ke badon menta ki long kombolai pusan ngut bat kidon tang ar ngut kinong hikai jarangkat haga tarik khadwei ar into khadwei arpo arte ar into khadwei arpo ar pe ya ga bisa sanction ang tai lai pho nyau lak ar hajar arpo pratengka ti ke te arpo pratengka ga ya yo ni kamu dah ga ba sanction ki engineer jungi plan kalong specific kalong real kamdi kabashu manggop tu. Jadi di habanai kublei ngau MP yang chief minister lu. Hagani government ke phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Komni berakut kini di school banai. Kidang bun you sanction na ada kini ke phase menta wan sangui ke phase pade. Namar kadon ka thong jong government kat kum mengitip bingi education department. Ba kin penbahalut kat bala ye school government khamtame. Kin penbahalut komdi ko mensuai oleh pi putia po school government de yo pi tementah di yo pi de building temai si yo pi ya tap kilok negatif mulumala de yo pi de dainaru tahu te kat kani ka ïing ka internet semua kini ki kena ngidon kam ki officer ngidon kam ki politician ngidon kam barok dan kini ki kena school pa pi kan pi te nga nakaliang jong ka education department Gamla klaim de sengu ya ka managing committee. Ngi nang poi ban besni. Ngi poi tangkat. Ki CRC jingi ki poi hile se sin jibnai. Reman gas ngi mano poi ka managing committee. Monitoring. Don baong ba ngim judon monitoring education department. Baong la daum don monitoring dengan ai upload baro. Nomor secretary managing committee de head teacher jing school. Kalau dah umnon si head teacher kum sekretari managing committee te kamut layak mut kamut kadon ka regular monitoring ki MC member ki don ki kimi ki kepala lembar tin na kalian ki kimi kepala matrai pihak yo poi HP ja pa setja hangni hapo school day one month tasting register ni don TV kimi kepala pidon hok one page ban tho aka visitors register ka MC ka don hok urang ba sinong don hok ki sang samla silong gidon hok mano ba ko wan school sobha banwan pada tho ha ka visitors register lada ni wan page mingi latip kum tu history ka tu ga action ke bagi kimi pa ai KMC ai ne da kaliang jong sino ti rang penengkam hok ia gani ka school bagi kun samla agar pat evaluation ya ka school ke de berengkam ayo benetre bani They belong dynamic, young in heart, young in age, young in everything. But long mature beyond his age. Kaya bang siyam ko he is mature beyond his age. Ubayo ilo di regional kam di tang ni. Namar bapik ya keriboy kat supagilay gidon kam yung saja kawing yukat pa niyo ïing na po office ila yo imi. Kat ban ni bagian persiang ban puni gani kata ila batai lupa mi.
Akan mau aku por ke bagian yang persang nak minta ke appointment yang ni government teachers. Si pun dia gila yo dia tu dengkam membu ang tu terten. Ayo iba ban yang ni ki badon apo education office ki kam yo maki. Kumong iba teras mentan kam yo palat ya ka jingangnud jong ni ham yo mengi. Coba jerang. Kini kinong bikman ki bayo ya ki bagi ki try ngim yo ngi ki pa iba ngim ngi ki pa skul ngim yo ndai de maki ki bi khamba tela da galong ha ka ka do ngong pi ka jing yo skul jong pi ki kena ki de ban kham ya start ki dong hikai ni mo je don bat ski ban mit ki penang pen start dang kham penbun siu ki kena skul dang kham insert siu kumboong uwe urustat jong karibhoy kajaj benriu ke bapule kade kajaj benriu ke bane utau di farasni ong kajaj benriu ke bapule kade kajaj benriu ke bane te kumbang ngidong kam ke jingangnud start kodor hadu kata-kata kumbakiyai ke juk kumtangi habdi ben adab ya ladero bat nganget ba na prem jung kini kena kim don ki klor ki ban mi hadi na bol kila belong ki officers ki prepare kila belong ki engineers kila belong ki doctor baka kelpat ne ba para khot ki dong hikai khamtang haba pi hikai ni kini kena benin kong ni de benang ben hikai ya kata mo kum sabar kanong pi kum hapo Japan ki hikai ni kong ke buram ya ka buram hikai ki de jing kita berdoa simiki kum kunjung lagi but iki long pa ma apa pa skuli ki kunjung lagi ndai basu ong ma tangla like class 10 class 12 penkut no persang nak buat tapi kaso to kam dei ka basu namar na kwa ba na preng ju kini mo bikin warna kata kanang buburam ki yang besar but haba kini ki hap ki badan hang ne ngapa mo hap ki badan la shine pila he asan pila balik ki college ki prepare ki university ki prepare ngakwa ako mo iba bensen kung mga kran nga ki program ngakwa ba pinwan piang hak ki school ba pipule na do nang red na kita ki college pipule ba pinwan ban contribute lang kat ba pila na ka borjong ladi ngidong kam kata ka banitri lang markat ba nang ya ki por ka enrollment hakan ni ka school kanang buwan kan salong ka bakhap niya kaniga mo kaniga school hunde kaniga Tigi dongkam kita ki additional classroom hadin hubut ngala dongkam ki building bahe tinggal tua apa no kai kini ki have one kat pila ni ibu jong la dia kumong iba kan sen one tamu siara ban pun one ban su siara ban shed don nak deng jong pila ban ai kumisa guest lecturer nak kapor si kapor one ai kata mo kay ibu pila yo kata junang jingsan ai lang situation mangidong kampung kita begini trailang ni nakasorkar ni persang babahan ko bahatam naka department ni persang babahan ko bahatam what are the tin kata kan ni kasorkar mangidon ngan ongay fi ladang ni iba kata ka jingi ki naka por sa kapor magidon ni ka jingi ki kano kano mo ni persang babahan ko bahatam jingi ki ka don bay pada dakan mau ba ka bangila ya rai hakan ni kasorkar kalong ba ya barkhoi ki government school kin sadon kata ka sanction kin sadon kata ka jingpin bha ngatrai ki don ki tender uk blakhat ngatrai nambak lasyo jan bar khat school coba sarkar coba government kandang kata sanction amount kipen bahalot